Znaš li zašto političari danas kriju satove koje nose? Zaprati kanal Sat i Stil da bi saznao još dosta zanimljivih stvari o satovima. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, nije poznat kao veliki ljubitelj luksuznih satova. U javnosti je isticao sat koji mu je poklonio bivši češki predsjednik Miloš Zeman. Prima češke proizvodnje i procijenjen na oko 1000 eura. I u prošlosti je znao isticati da nosi sat koji mu je poklonjen i da ga ne doživljava kao statusni simbol. Generalno, Vučić ili drugi srpski političari nisu široko povezivani s vrlo skupim švajcarskim satovima u javnim nastupima nasuprot nekim drugim kolegama u regionu. Kao na primjer, Milorad Dodik i Radovan Višković iz Republike Srpske. Poznati su po nošenju Breitling satova, konkretno modela Chronomat B0142, koji je skuplji statusni model i vredi oko 10.000 eura pa i više. U hrvatskoj politici satovi se često pomenu kao statusni simboli. Nekoliko političara imalo je luksuzne satove u javnosti. Zdravko Marić, Rolex vredan nekoliko hiljada eura. Radimir Čačić, poznat kao ljubitelj satova s modelima u višim cenovnim razredima. Ivan Šuker, Milijan Brkić su viđani sa Breitling satovima. A Milan Bandić je imao veliku kolekciju satova. Josipa Rimac nosila je Cartier. Crna Gora. Neprikosnoveni Milo Đukanović, bivši predsjednik, ima ili je imao kolekciju luksuznih satova s brendovima kao što su Cartier, Rolex i Patek Philippe, vrednosti nekoliko stotina hiljada eura. To ga čini jednim od najpoznatijih kolekcionara satova među političarima iz regiona. Danas sve više političara izbjegava da se pojavljuje sa skupim satovima. Jer kamera pamti sve, pa onda i luksuz lako postane skandal. U politici uglavnom je najskuplji sat onaj koji ne smeš da nosiš. Zapratite kanal Sat i Stil. Ovakvih priča ima još.